un'wana a ri rhepa i ri le switandini hi lo tshama hansi na yena hi vulavula sweswi u endla third year IUG. I kurhula wa Bota Nation. Namamkela eka Bota Nation channel maamukela na Peace of the Nation kurhula ka rixaka. Namuntlha ni mi tisela video ta challenge liya ya every hi lo tshama hansi na yena hi vulavula na yena. Hi leti video ta kona. Un'wana a ku ye a nga joli magayisi. Hi lexi a ni mixisi lo tshama hansi hi vulavula na yena. Mila ni mi byela. Se sweswi i vhaka na le Thembisa. Un'wana la ku teka mali a xava teddy bear na mablomu. A la ku tisa team yo tshama hansi hi vulavula na yena. Okay, ni nkarhi. Ni vulavula sweswi hi yimele 4 case ya tibiya. Un'wanyana a ri vukatini 5 years hinkwayo. Swa mapele u tshama hansi hi vulavula na yena. Twanani. Sweswi u khavhara tibuku tlhelela xikolweni. Guys, mara byeleni i makula lamaya i makuma kwihi na i makuma kwihi wa tiva. Okay, ni kombela mi nga rivali ku subscribe. Subscribe-eni. Peace, love and happiness na mranda. Hi lo tshama hansi na yena hi vulavula na yena. Bota Nation channel sharp.